da. Inim so omako that anti-gay law no it's possible. So me dinko was send the signal. Say media mo amunyinya media no kwa emfa mo ntenchen. Na se bi oba ene ne yonko ba be ma ne nti wiase no se le ma me ne kan next be 50 years no wiase be ko hinifa. Wiase ase. Enti mo se bi mo nsem hu na mo se mo di ntino. Mo se mo shi wiase. And no, the embassy crowd say, "Woman, worry, we are no more so much adopted." Now, I know na be adopt. A super na de beti sa akwana kwa adopt. That's akwana automatically or count. Abusu sem kro ani kwa se so. Oh, na my friend there, me hu se nkofo no. Ani ma yankopon hi bia no person mo ye. Almost say nyame abufo. Danya so no men gomora. Almost say nyame abufo. Bia na nkofo no. Abofo no kra almost say a lot to new omunpie no omunwie no. Na say almost say gay na omo de ba no na mafu no omo twene da chi bi pa ni panim e se o maye oba o ma na ye no be matimi ni da na sanse fun we be so na wonu de be si wiase mu defe ne mema pi nware bi ndi se ye be so gay 77 sa bodam se so you adwena fi oba akono nti o ma create a certain image ultimate toko ofie and ne ye ni bibia te se omo de fama jani mu no da ho omo ye ni bibia oba wo bia omo ye ni bibia won ne da se ne wo se oba sabi oni ho ban nyina nsu e wo se fini mu ni adina eti sanso no ma ye mema so the same thing amay eti be kakra no ohian omo person mu redefine the word marriage no cry the bastards yes to say you decide you better we as we more if we see how is it going to sustain chesane ye yank we as ye 7 billion population okay better ko hin there's a mentality to extend humanity to cut down almost in the pedos no do te also mo fa kwan bi so mo ti nipa so and procreation and a bit me amani panados untino yenye kwan e be fa so a bema ne obema ebeda na wanya satisfaction oba ne oba be because if the satisfaction is male female and then they are war beba some ojimani no na enema so ekoso ti o mo ya da kwakoro aduane ye die nyina mu so mo di wuram so da ni bodi aduane bi a we last man kwa se onya ni inferidu asa process kwa ade na mpese mu se wiase nyama mo obi na aboni wiase ena maba mo be da mo be se ja wiase no akọ nti mo de sabi bususem we be wura wiase wi mu nti o maame sofo ya waya ade nyame hira no wakasa se oye batampa onye ono na sabi ye na me maame mpinfo no o kaka omo no you see that is democracy whether good or bad let's know your decision or opinion on national issues. There are a lot of people who are hypocrites and cowards. Issues bar omuntumi nkabi so there are the clergy. There are some of the clergy omuntumi kasa she Pentecost nyameche she osi saw game a call parliament a message let Pentecost has already omo the other churches are out so omo ye oba come no atum because ebia odidi o baby anase onya support bi o baby she professor se bimno ba ku ya na se nyame okọ ne krechi na na do lawyer yi ai akutampa she e de no wo kire ojina TV so defend say ye ma kwan ma omo why they got say gay rights ni Ghana and our they need right or my either you see that the pain is me ye gay tiasie say me ye gay na mom peneso say me pese me ye gay wo so atiasie you see the nonsense to the point say now they want to move to pedophile ye penny to say me na akwara wanya mfie ngotwe me fa no to ombe so mo yama ye je pedophile tum say penny bi o ha na tinka ye sa akwara no you see the madness na mo ya ji we atumo so now ombe so mo ya na brochire omoma ne yet say pedophile ye criminal no omo decriminalize no say me wa hanu mo ene ye wa tinka na ma tinka ne say akwara ketu anya mfie du oba akwara ketu me pese me ne da bema ena me ne da ye pedophile oba ketu ne de eye defilement of the highest order
but Bema no mama ni din so de pedophile ya to din to ba LGBTQX plus no e be kakra bon say ya the pedophile na be shem say me am to e baby am Fredri na bia hwe me Bema say na esitie na akwara ketu anya mfie du ne to kwan kra okọ toilet kra na sabio manu susimra so na ne yam tim a wontumi kra nya nan no me ma me kwan say ono de ono na me pese me fa no hunu my home phone democracy now Samso democracy ni right no hunim omo pese ade bia me ye bia eni nsunsan so mabrabo so jama menye san pese omo kire na we ni nsunsan so omo na se akra no omo sese me ade bia me fili hunim se mafuna ya se butimi wade dua wade kraman se LGBT bisexual bestiality so me feel say preko na me dono a e wo say me timi ekoye ne word na ahomache na preko no right be na usiki ono ukofa no right so ya abo ni right na won kra say ne basa wo so titi ba me wa ye wo animal rights wa brochira ye wo institutions a ukoku abo okromu ade be ya e be ka kire say you are doing inhumane thing towards aboa. What is the meaning of this? Enti maame so for yakufu. Nyame nshira maame no papa. And I'm to be chairman. Nyame nshira no. You want penny for me anoma because of foreign direct investment in grants nti. O ma come and watum. Come ra se be dafie lawyers are osen komu to me chira. Ukoye sa niam ani wi a na akopɛ gen ne koda na no anko ye unless e omo so omo ka che so omo we to ni bi enti dia bebo ne say maame we impa se bi we former chief judge beka say mu ya e be ma parliament nya kukuduro yes etuma tu anamo wo tu agana for ta na chi ababa bin de wa ya de say yame mi hira wo mo yanyintum na nyam na tentem na ena amra no ade ba ko man ye jitu mebopo nse yentimi nya akonya kran radio so mpo nka sa asem ni biem aye bi aye cartoon gefo na ade ba ko abo mo se yen se le ma ye discuss no na akola bi busa se na ye de ne ye kire no yesterday afa o wa no o hwe ne ho ahwe se ono so was atinka ni bia research has shown over 60 years say there is no human being is on the born be ma tinka oba tinka bia ebi ni ba bia se mi hu oba na me kondo say me oba o say me ko fefe no ana me ko miemia no me hu be ma e ya tinka bone na o man mrafunu na de ba ko ma ise o man ya akudu ba bia o mo wa akwada ho o man ndini bia untimi so oba na be ma ah say Joyce o hu se sia can Joyce edi na de ma akra no mo si akra no ne sex no any private obi oba ne be ma enti say o mo friend no sexual orientation say akwara no ye be ma akra no a omunya no ma ono ni nyini na on decide say o ye be ma na oba yankopon bon no sabio ma no susu na so yawo mema de oditua ho e ma de opam wo say akwara na me ma wo no you see the reason me ba wo wo say me ni right say metimi atete sa me ba no dem wo ka kira akwara ne say mo ntie ni papa asem atuate be ne chen wo wiase Bible see the way jane unani na wonawa the onfa Bible nya adwuma kra society expect the child to respect the elderly to the also nya Christoni na yem force ma akwala no yem nyanti yaw me ka kire ma me phone bi omutie me mo jam mama mo he cartoon no and the cartoon bebre kwala no eye porn oriented bema no ne bema cartoon na wo hwe no omo fi oma no enti wo wajai o ba office o he cartoon no osua and a cartoon so kwala na glued to it so much say de mu hwe bia be say Scooby yaw Scooby na say ya omu ya na kwala ba ko wo fefe mema na no we was a cartoon na to ono no officer normal oso bema no ano ofide kwala na kikem omu ko hwe no cartoon se o ma cartoon say bema ware bema date bema o school a enye problem eti omo ya ma awram omo hu say cartoon nkwala ne hwe catch them young the young shall grow and omo the fam to there
to ona wo se oba ne how adwin to I busy na obie cartoon ama no obewie na TV na tete oba na ma TV betete oba na ma omu bebre ma ye super busy to man de na ye ka say akora be ho ya tunde ya say ugbo nde hu so ya oba na be ma say ya Okene Joyce yeah ha un se bi Ghana Kumasi o man bi wa ha obi tim to ne ba say nkunim inshira dia ejina me inshira timi to oba enti din be say just say no so both sex sabi ya kamemu we bo bi dia timi say complete o oba na be ma ni nyina yesu tia na emofo ye nipa o mu nim nyansa suan o mu fa kwan da nipa to matuma ya ma ye kra ya start to say ya dwen ma hu so ya dwen ma hu so asida obema de asida oba de asida na say see ano ye ni sex o but ye won ye susua ye bo nipa ni din days of the week ni kra me hu say we oba na be ma akua kosia say be kakra be to abna kwabna da sa abna kwabna ko nkrase ya na eye abna kwabna no de eye nsuo oya na mo say obi e ko nsuo da boni bi abna kwabna efia fofie ni sa die no de ewo ho okay da pa ni da bunisa sa na tie ba ye nyini ye no ye de sa de ni rai mu ye tutu ni bia one of friend ba na to baba ku di enhira no ye ba ne be ma na ko enhira hwan ne be ba okay enhira na ma ne hwan ne be ba na say o what to ba obema enhira me so ma tumba oba enhira nya ko share program asina okay enhira na oba ba na be me ba please you should be asem ka na asante aka no yes start say akunta ya kind din ene ya traditional names no ye use but you should identify it with something ye hu say ye distinct no say ye bema ye oba dan say as a unisex and say bia the name should be amanshira ti e bia hyphenated ti oba na ye compound yes so amanshira so hu kwaku aseda name ba Kwame Berima yes it should be my wow doctor Kofi Nkrashe your friend ko utimi mo Nkrashe Kwame be me si Kofi Nkrashe ya Berima nti wo Kofi Nkrashe me say you need only so Berima any day ba ka say Nkrashe Kwa no yo obi a be ba Kofi ne be mu pe obi anim say oye Berima but the koye Nkrashe nko a obetimi de ato oba obetimi de ato Berima adom betimi akọ oba betimi aseda Berima ni bi de adom so hu e bi de ayeyi say di ni nyina di o asadefo ni akanfo ye we di wo ho uza akota yesua de fi ye nuanom ewefo no ho yes omo to peace omo to prosper omo to happy omo to bakubia popular pa amongst them and yeso so fi say I said God like sad no so I ran to be catch him say what na dey bi hu a won ti ase Oxia guy be a friend of success or go through remedials. Success prosper. Now shark one here now the prosper. I'm so it didn't even have to so that you call yourself success, yes, you fail your exams. And just you saw the team. But it's something that as I watch your genesis, so it's important. Don't just give your child the name Isra. I'm Isra. Mananya compound. It's all mobile, moving frame. Maybe they do Boakye a compound. On the Mitchell, Obi do. Obi so the Boakye. But I remember Papa Cambo, do Boakye. Nani Pana who say, me dey do Boakye. And you know, as and for no more person made the session to Boakye kwa Boakyewa. Your Boakyewa. To boy who say, Obo so your ba. For you are. Intina, ebia obenya din be to say Asantewa. Yes, nyako, but oba e friend no. Nyako. There be your nyako no spelling na. But be me beka ni nyako. Okay, ampa. On say be di nyako. Yes. Oba ni di nyako. Ene e wo nyako a. Okay. Yes. Dino, but the same spelling no, but the pronunciation. Yes. So be see pronunciation. Yes. Abono no. Change sunsunya e dim. So your ba so ye bema. Ba ni di nyako. O ti fun be me nyako. O twane ni kra. Ba o ti nyako. Mr. Nyako. Amenyako.
Oh, yeah, so I didn't know. On my media, so company for no, I call them scientists. Seriously, Omu Nimdia on my head. Omu Timisia who said, Ye Jimmy, I was said, on my head. Ye Jimmy, Jimmy Yache. Omu Timi who said, or son of I know also a Cotoia, and then almost your events of vitamin C, D, D and I see, D, vitamin D. Oh, a drew wood random. One no, there was say. A Cobobe 9, 10, 11 was we are the piano panel. Benny for no more to say. Not OG, that sun rays na vitamin D. Straight away. And they had better condition. Get a case, hey. Jamie, we have to Jimmy. Sebe first or sebe omo ya ben kwansi ho a enema wa ben kwani mu no yare wa esa no enyabro na won say sa ai aben kwa Adea Akye so no mo friend say kwanchi wo say won kwanchi wo kwanchi ne kwanchi ye nkwan bia Adea Akye so a omo de asija so ne bia omo di bi omo sa omo di bi omo de ma no aben kwan sa aben kwan no Adea Akye so sa na Adea Akye so sa no a on say who hiti ana ntoko bia be di dem yes who di bayire pa onane dabreko ene say why friend say nkwam as one as okay ya eno ne eyi no kwan woni ne special sa I would di bi ba no even kat kwan kwan na on say ono ya na oye yi obubo di bi am so kat kwan obubo di bi omoka to say ye kan ka kasa we yan wa no basa ye kasa obi ye obi yan hwehwe animu a ye wo twi kasa bi ba no sa aben sa na nkatekwan asa nkatekwan ya say then on say ono ye ya obenyinya nti but aben kwan no sa Adea Akye so sa na bia wodi nya amufufuo ana wodi nya bayire na ya na ape ho no a dabere kwa na se sewa na se o my de o kweke you be tie se be akura bi as de ni jage no je say won ti si abobo sa na ma won kura road now you see these are the things when you say anopa ho se wo efie yawo we can say when I'm home na anopa yawo me di fie aduane ho there is a certain feeling bia unya se wadidi now go to abonte a obo to di wie na obo the whole day obo chew the whole year Omanhene Yaw kauda Adea Akye me man de me ntimi che me Adea Akye eju anyina onni me di brode toto brode jo me di bi pe me di akanche e di bi anchi wo Dr. Adams I say enkatenkwan ye enimunyampe thank you Dr. Adams me ame scientific good morning enkatenkwan ye enimunyampe etu ye obenyinya nto say ye sada made anchi so man but abenkwan no sa o my woni say empenefo pi wo ase ya ahyebi o kan se no a yes mo say you know awawa ye no ne you know you can say adwene no ne amane no ahunu gum ase amai ahunu ozo si ahunu eti ase abeye ase ne nkwan ne ya afra masa na se nwa bi tababi a okopede ho lawyer Derek so water krade we state attorney ho say owo a friend asem suru ena owo a nipa bi ne office o say owo obi a friend hope obi a friend sympathy obi a friend blessing obi a friend love and omu office a friend kindness joy happy rejoice it was our names we nyina wo e won office state attorney ho and e won microphone go good morning my man bi ni mkwan ya say boma obesha sia ye nkwan bi ankatekwan ho inu se nkwan asintu na abenkwan na ya benkwan wofra wodwe fa o se ne na nanom ye sa de no say yes say abekra no ye ya obohu say ebia obeye bia frem on say oye nkwan ni what I katebeda yes
yankate bepa de ache so ne emo brother asante ekate be mutuo and omo obaku bi omo kono level the trinity abekati konto and who be bia and the boys in the minimum near Brabru. And na me chere kukua. Yes, and no almost yes, you do call kitchen search rare quine. Now only rare quine. Oh, I could me start na kukua. Omu say obetima ko ani. Onyo papa, onyo buy at 2 field to me rare. Ejave me say rare quine there. Ya bo ma, we dey cry nya he. Nemo ma bebrebe o man mo munimi. Oh, it's true. It's true. Rare quine no. It's true. Ubetima ma nipa no sabio ma ne sisumra so we jane na ajane nso no se wa anya ni ya betima ku obi e poison rare o de ma me no rare kwa betima kum ubetwa to the whole day rare kwa no ba de ya papa no so obetafre wo sa o my he ene na maduane no mu di we nyina na e wo direct effect on the economy. Yes, economy no say na ma we nya local based enti won ko kra mo ma wo na Nguko funu bi amfiri obedi asante mo very good send ma we ma economy ni gina the whole year obedi mu a once so once by nay ye di mu 24 hours into economy ni benya effect aduane a ye die nyina ye ma ma bi so adwuma na akoso ye ma mu ne ma si edie because ukwa pa enwa e de aye wo event say enwa adwene ni amane me just onko kra ni nyina ye local base ntie na nanom nyansa omunya entino na omutimi na afidura bia bayira hodo pa e ho ma we mu a ne yehunu bayire pa types of yam akontanti na ye di mo afi no na mo kra de o say starchy ene ni di no Christmas bro nya ni nyina e mo no kra ba no so nye amane e bia say rubber yes omo ye ni o benya mi awi na akuta kosua nyina omo de omo sa rubber bia omo ene abrofo no timi create kosua instead of say akokọ betu kosua no free ne to no omo e the chemicals bi free organic no yes free organic na mo create kosua do the kosua e gregre wonu yes ene yoke kra nye debut yoke se first pa yoke yellow nice unya bidia yewo tafo ene agrekefo na ya ma akokọ timi tu kosua na kosua no yoke mienu ye san kosua no hon yoke mienu na esem akokọ na ato enti technology no ewom se abeboa yende but edu ba bi so a ehun susanso no but haven't you realized they say and okọ wedina people want to eat local more than yes what they check wedina fried rice you want aprapransa and sunasa abetie and sunasa TZ banku eno na obia pe o because eno na ye na mo no never ye be gumu ama no ye di mo free access kire wa kire but ofi say at least say odina pemprensa obi okro timi ka say me pacho me pe wache ni nko a in fact yellow rice no mo white rice no fa bibia for there ma me wache ni kakra bi na okono baby okay kind those times I me worry onya local taste now golden bean na cocoa board for ya I was the last person me yeah wow omu bugu ye and when I be tell omo de buy no the top brass buy you know we call no mattress na ayiwa ni si oda amafo you see our local this is nutritious o my unim ye na no mutim de buru aduane hodo more than 15 na akanche say ye buru akanche adibi ye buru awiesu adibi apeprensa hwe enso ye de aka be for pe o say apeprensa o my apeprensa ni adibi na dem say apeprensa omo ye ya ma afei modernity ye say ya be fu adiane asofo bi say ya be fu adiane na kota enne kra ye mu bi ato ye tirim poto eto koye poto nema nuhu poto ni nuhu say o de ma obi ba ye say eno na abefo ndi be ye ne sem transfer de ma ye ntia ma sa eto nuhu apeprensa sa local dishes no o de mani pana na fi bo say o show tutu when you turn the katie bi na ye de ayi kobi ana momoni kakra twi na pe
na page chaguswa na udidi a wose da bi o ati safose awurade by any law sin heba the virgin doctor to come me no to say bibi adadi anopay ya jai floor na man the next 10 minutes wow there mama fontie ne pa loss heba dia bedwaso bedase before kasa fodie so da be den chia strong ko free doctor loss in chairman wo ama atiefo nyina and then komo no ayede pa wo hwe yenuane ahodo a anopamu gusu ka ho asema hoden ane wo mu no enya agro enkane na yakwa afuo mu a ya nananum timi twa bode ahan na ye de ase ho na ye hwe aduane no ade gusu ye di na pomuden kese ade maye no yenimu ene abrofo na fasade na free ensem ana ze Japan ebisi restaurant kese pa na aduane no mo ne yate de agu bode ahan so abrofo no edi India when they sit omo ye omo nan say omo de sa haba na anwono mo no ese ho na omo te mo no na omo te salad no de bibia omo ye no local omo for omo spoon ni dio obekọ na sikani pao okọ omo natives a omo tupno say no yesa bia nipa 20 ha nipa 20 wa ha na omo serve aduane no ana omo de omo nsa ene ukọ ba bi na don say didi kra titi ade ba kwa mpe obo ama ho no ene jollof no obebo no seto kasa eti ya yira niema hodo bebre na saade ne say no faso a onya frusu ekumkuro eti obi a ekuro woni mu no udidi ahaba no so no na eyi saade ne nyina de ye de edi mu ene ye jai ni nyina atu agua ye se abefo ekwan so ana abefo nso ye de ekunyen eti Dr. Lawson si so nipa ye hunu de ebedie de ebenom ne se de ebesi ada eboaye ma ye nyini che obi mpena enna se no da bia obi a woda yie utimi dwene ama sabi esiso unya hoodene onyare basabasa enu timi srewa sa no pe utiemi a bomodia na di sa hyehyeye kakra yi so ebeboa ama wapomuden ho nsem no akoso yesi onipa wa ma aduane anya wa aduru a aduro beye waduane hwese da bia wote wona no maduro bra obebre eti yere ho na didi na mesrewa Lawson heba Mr. Wodwaso sa Lawson eba me ya meka ho asem Dr. Lawson dia base onipa bia obanum bibia no eboa no ayentini emoja ani no mpemu adwuma ade ama no enti abra umoja nada entimi nane untini mu asisie emoja no akoma na pompia wi wose sone kona entimi nkono mesrewa na akwa house ade abro eti obi wo ha wo bre wo home a wo tie so wo nante a wa bre otimi ka kire nkrofo no mo nam kra se ma mentina se na menyima home kakra ya dia pressure din nkrofo bebre na na konsia don tentem ena no asem bi esi pankro no sa baba wan de me kai na se ma na me ya watimi asori aba adwuma no patututu se de obi aba adwuma na obi abeto ade wa yi ama no o restore ho no afanse sa de abre no say yetina asi ya yehye nkomo ya si na sister ni gina ho sister me twen wo say wokoto ho no wokọ kra nti owura no say sister obi a wo so wo fa dia ehwa no oteto say wokọ low pressure ade nkrofo konsia don tentem mesrewa bomodia na chake wo de tentem na hunu se de sitie wonom Lawson heba mecha eboawo ema untini no emu biebie emoja na adane nane etimi sone fam na ye na dwuma se de se na efata enti kodwa so ba bia tu aduro abrofo duro ne abibiduro bia na okwa abisa Lawson heba mecha na onsaka bia ebeboa afei yade a friend se sichire yade adi nipa bebre na ekonsie don tentem yade tietew na da bia bon se onipa bia yade hawo no a wapomudin ba fom no bon se obi pinu so kwa na ekosoro anti mesrewa se sichire yade na aba oso ama wo tete wo hahai unhu dia obeya bomodia na nom Lawson eba mesha na wonom Lawson eba mesha na ebeboa na a regulate wo sugar level no ama ada ba bia wo se dey eda edima wo mesrewa enyo ho achinyi no bottle miensa pe Lawson eba mesha no bottle miensa pe na fe koni en check wo sugar level no se dey na sitie na wa be won se ampa wanya achede a esombo mesrewa obi akwakoye family planning omano eya na yemiya why family planning wajai emfinhia mienu nie miensa na enso se menses na ntimi ma
akwa ya asem kese da no so dan da nyina se wo dwene wo tete wo ha mesrewa wo jai family planning ye na still na o menses ma to Lawson e ba Mr. ni okay uto wi a wo de Fred Dr. Lawson ye nkyere kwan abefa so abenum na 3 days pe o menses ya 4 years entimi ma ye no ebeba ama ho ato na ade aseda aye ni na ase ama twedi ampo nyankopon eti mesrew se wo ye obi a waposo yo ya untimi ni di okokete so a untimi na obi be pria sa na ade achi mesrew a onom Lawson heba mesha ebeboa na yisa ne mani nyina afuru so de nanumu ato a wontimi ni die nanum ye no nwono ye de aduane besuo na wapia ade asi nchen nom Lawson heba mesha fama me de nase atatai ne sisi aye ne ya ne kotodwei ehono na achia de okuta poma bosi wato ne poma no ato atwene no de asedane ayeye ade amatwedi amponyankopon doctor number no 0242 133 577 0242 133 577 and 0248 619 999 Dr. Lawson and a de a money member reference a law care Mr. Odiaba. Sa law care Mr. Yameka Huasemi, a boy na a ye namun saya dear Eddie free so. Eti be so your bar and answer we a bema na enamun saya dear to say gonorrhea syphilis candidiasis in the chlamydia how or baby or wa Miss Rawa so would see me was see be no pay mesada mesaya manus nasna make us any diemua en suogu eya wo think abone or sabi wa himfie ho anase ade bi yimfita de sa katoa abra na akwa wo pie na ne chacha no eho asaya mesrawa ni diemua ma me bomodiana nanom law care Mr. Nibi law care Mr. Ukodwa so a busasa aduro na Dr. Lawson de aba no ebeboa na ama wase awo kama ensu a egu oni nyina agyan enkabone ne sabi ne nyina afri ho na asiesiw amwasa ye virgin bi obeye babunu ura ehu a na nani age waso nsa akamfo aka kire se mewura medase enti bema so wo tiemi ane bema ehi afon aye ketekete okchima na ensufita bi efri moba ojonso ane mu apa mienu jonso ho aye ne dene mesrewa anom law care Mr. Sa law care Mr. ya meka ho asemi Dr. Lawson edi nnua hodo nnua han ekohina hodo bomagu achi asase hwam esuruwisa efomwisa hodo anu ato ne bo ase aka bom edi ayese dro we se di amaye eniema ewo mu dos ye etunipa bi obanum bibia no onyamfaso edi friso na ye wie dwumadie ni nyina ni asori konwa so no na me kai mema ni nyina se bema gina benane na bema ehoto na efie ye de awade anu so twan anigye ba ye hunu mpaso mfaso se enye nanko a ane yeda etimesrewa bema wontimi nya adwuma ye boni tirisuo ye sopa no enye de ehia ni hwede wo kyere eye afa ye adwuma na jade wo kyere no mesrewa eye delayman capsules no mienu anopa na no mienu anumre fama me ebeboa ama kotodwemu ayedene osisi mu ayedene afi bema obebo adwuma ama oba nani achi wakanfo wadawase aka kiro se miwura medase afi bema wo problem prostrate no ho aka na akwakofo hawde abrewo woju so da bia mesro emane nru ba bia eduru afi ne yakwakwasha roba ne bi ano die mesada mesayem eti bema unfie ko anim wa hu sesesi e kakra bia na dwonso aka kakra bia na dwonso aka no bomodi ana kocheke na yenhwe enfamon eti delayman capsules yes adwuma no na aboa ama okotodwani usisi mu ayedene watimi abo adwuma yie ama oyere adawase akamfo akase miwura nyame onhyira mesrewa number no 0242 133 577 577 and 0248 619 999 Dr. Lawson no ne miensa Lawson heba Mr. Law care Mr. and a delayman capsules na de de say unya binuma eho na ase enye sika nemum eho na ase nyina ne in kind onyame ohira obibia anopai
Yania, a chief executive producer, was here no pay British man, Baba Shegu, Obedu town, 90 pay. I stand for Nina, say Makwaba, led by Bright Entry, brutal man. Enti Baba Shegu, Yamakwaba pa. Okay. Fanto banimu say obia oba hospital and they abetimi aba baby a enka hospital no kra na ija to ho na no kra no chese nyame adom etimi so ano a bibia e kama enti say medical care ena say wo pe e wo God's glory say ne niema no a woni achi ho no a ene ya dokotafo ne anasifo nyina ye krado me ne okasa sese e kra omo de ato sompa omo ko hospital BBNC eti God's glory ama say omo hospital say en kan kire mo say omo guso ye atwuma bibia nsesan ye hye ne nso emfa ma wo mo wo tu asika rura bank wo waso ye jesusu account ye savings fixed deposit na say kwaranto tofe wa no susu pese wo mu esie sika kire obase ne esie sika ne o da chi asemunti na eno susu ewo ho wo tu asika se wo ye adwumayeni a wo osika enam control account agent na wo ya buy op salary loan e bema obi op salary advance e bema obi eye na aba fie op bosia wa na op sika kakra de aso wadwuma no watima tremu a otu asika efre wa no pay na ye wo Western Union so sanso na East Wage with sika to card no so afel person ye momo anase Ghana Pay ni nyina da otu asika wonti ne wo kan hofo ani kire Kofi Ase headquarters anamampom adwirasepe Bokrom abofo macro ye historic Adventist hospital di hwere minken kan so Swami Market Dr. Mensa so Lancer Dynamo ne wo Freya 0504 842 957 0504 842 957 Kangen Energic drinking water Kangen Energic drinking water Mr. Momuntie miye Kangen hydrogen rich calcium magnesium potassium emanipa woyatin obi onom Kangen no wuhia no a on kan chose ne yema timda obi onom Kangen no obo se ne kala kra ye kama obi onom Kangen oni dima ne bonya ne chewchew obi onom Kangen no wo se da bia no ni tinua efu ni nipadua no so because ensuo free ni 110 the water that the person drinks no it keep on hydrated for a longer period of time now also our molecules are a tiny molecules are it will bora or body cells in the blood cells you look fresh onom Kangen na body no entering chomota and until no pay yeah come for Kangen Energic drinking water the ama was say nom drink papa yen super eye Kangen Energic drinking water Kangen water there and one will be aja to be anum bie and until no pay open the door support to no aton and dance and 20 and now pay be at time no answer over fred 0241 44 9191 0241 44 9191 and now 0507 379474 what ye amount for sitting there we be jiwadwen kire wa hafia be yire say 0507 379474 koko adi unya che etimbe tua woto setie nie ojo ho anye
anopa me kamfo 3A Herbal Center 3A cold capsules 3A cold capsule ye niema miensa also obi onya koko sisitimi ya ebe ye free ho eno da nchen a koko na asiase afeye ma ye musu ntim tu betime agyaw na ye 3A cold capsules open the support to our friend 0546 107 107 0546 107 107 Bex Empit Foundation. Bex Empit Foundation say joy to widows and orphans 23. Christmas on the streets. Bronya do a moto party ma ekunafo ene wona woni bia wo muso so ye janka na ewusia. Na wo muso wo nko antimi nye nti wo musrew. So won tade wo mpaboa. Wo baby sinuane any home appliances bi. Wo akonya. Wo sika. Wo aduane a ensei any writing supply to say books pens nom name sa niema no a na face sanitary say toilet roll nom name tie diapers no a almost 23rd December X5 crow from ono moto prondiama ya maame nom ne wo no a ya mofra a wo mu ni agya ne na no eno nti no obetumi aboa wo mo a frɛ wo mo number 0207 521 203 0207 521 203 and 0597 249 472. Omumomo number no nie 0558 769 673. Ekawakuma fabitu maom 0558 769 673 and 0549 249 248 0549 249 248. Hebasol unya Herbasol capsules na unya Herbasol cream bema ubesi piesita bobo adwuma ma oyira kasa ma opiafo eni nyina ne se mema bebraye mbrempem oje ne ho anye obai so oda ho wasiesie ne ho wa dare kama na tase bibia agirigina so kama watumi age wa born Saturday night pada I was just on Saturday night pada man o mo boy jai kono de kono SF na waje ne tia susu yes na sem na ade susu jejina ho kama ntia no sa no hwe backside no a emu pai mienu fane ese fufu ese be ma aduane se wo be ma fufu so magu sa na ye tina animu so ye fita ati baba dina so benya Herbasol capsules anase ubenya ni cream be ma be sipiesita usisi ya wo ya na meni atenka ne sa ne mani nyina ye de ekoba ma me shaba tiredness weakness headache malaria associated with no ni nyina be free ho baba de na se obeko alaba zongo hina fitire ho no mo baba compound so abo na new fadama se upie mo Medina Zongo Junction from 0244 634 024 0244 634 024 and 0548 666 600 Kennedy Digital Satellite weekend de say ya na football matches ne koso no nya fe na ko bi fi agoye TV wa ju TV u de wo dan ke to bi ka 17 inch akopem 75 ka see big hall and on nyina yo smart ne wo kev a size satellite your fridges tabletop double door chest freezer deep freezers your air conditioners your powerful home theaters are what did you boss sound out him say yes fufu pounding machine both domestic and commercial your sewing machine industrial any day wa betimi dey apoma dey ofie your washing machines hold air commercial sans so ne the domestic your popcorn machines e be a gas e be electric your microwave oven iron blenders kettle any laptops hold edum first floor Family Plaza Eben Boss FM Adom House Patasi first floor Eben Police Depot. Your number is 0244 385128 0244 385128. What the old Diana say enkai weja old barrier Kokrobite Junction traffic light na say na bibia koso abofra no be ko school ehun be hia so be hu so de abofra no be ko school a serene environment omo toys so metime di agro LED screens e de term Friday mo mu adwiri mu bie kire ni a waye early learning na onim akwala na bada ye nya de obobro nkwala no na no crowd you can be rest assured say your CCTV cameras obi wo daily morning
afternoon all share send your friend di agro send a cheche ni so kira de fa kasa bia be koso bia eti bia clear enu nti no oba no we secured onko pie nkotana ba bi ko ja oba school okofa no ye se de tie ne ya sick bay wo hono me be hwe mofra na obeba bo sakora no eye crash to KG2 Frey was 0240 693 720 0240 693 720 ya wo kronom kwapra ya ben wisdom kwapra himfie hono ma e na make am for ma dimpa natural health nipa bebre no mo yamu tutu omo obu hono ma chese na chiri tutu no oda won na nisu bri no odidi a enyam ye ohwana ne bo ano ekye no office obi kura na aboni dua na se yaye na dua na akoti aduboni bi so eye ulcer na ulcer no e din de ye wo de friend peptic ye wo gastric duodenal GERD acid reflux H pylori aboa no enso so din we nyina na ekum eno nti na Dr. Dimpaton Safrel say brade chem so second floor Wallace Towers ho na be hwe ani so ade na wo ba amfidi ade be sisi so detoxin aye be ye wo local and foreign natural herbal product ade be ma wo within days na bibia ko afi no akoso anu no munra na Dr. Semen Kanchiro say also no edwoa enkoye niam bi akane na wo ye onuane bi wa ye ni obekere we nyina 0245 1184 34 0245 1184 34 and 0246 744 744 0246 744 744 na bibia ekoso Grace Gift Herbal Clinic and Laboratory Service, the home of quality herbal and home of laboratory services papa se oba sobroche so no Grace Bodu aba na se stroke na do maame o papa to ho enwodwe no diabetes a sugar da bi agina soro o pressure ene etise agina tise no hepatitis na wo hu de onye ho typhoid fever malaria ulcer na memei obema no joa na adwo hu ade kro e fon se baba so candle na ye wo sedeo bra Grace Gift to be twato ne sem no wachinchim ni kama no adane o oba wo ye bia wase ebie kakra ebi so infection no bebre wo wase bie ye mema onru a vagina steaming bebia be krokro kama aya akodonkoa na wo kura ni ache ho Grace Gift there tete nubra tete haban ne niema ahodo ne ntiri ene wakabo mu a kwatete kwantempo no wo mu mfiriso eno nti ukọ ho no ma tumi sa yarehwe no edimu dewa Oshim School Junction Barikese kwaso sanso na new Achimota Petroleum Bungalow one kind any family life din hwe 0543 320030 0543 320030 and 0244 61 0244 126123 0244 126123 na bibia koso weekend ba say na se obewe chicken a enko ba bia say BBC Boris B chicken no nsu de yem faster rice antibiotics the vitamins won say akoso ya utimi koto akoko kakraka obenu ana wie no wa fon ya say ejeku a che say na utri ya ye so obi nipa kwa no kwache brewa asa akoko dia ya wia bi pass nyina so ho ti won so obu anu omura na yire let's ya wo akoko ne mpane ya wo ne mpane vitamins ne steroids antibiotics ti won sa akoko ni gina ho a fronton obanu ana wie na say ayi achenche Adea BBC ya ana ya wono also kilograms you 1.6 1.4 1.3 1.2 e bia on the price e bo awo here be just if e be there yi anu show na de he you tie you wings you the ana etwa ayi 7 say no wings no o say de keke wow wings chicken wings ene fie pa se wunya now so I relax na wonya obizo and now 5G na de lumba nyom kakra bi ato lumba nyom no do mi do asem bebre and there some adapt no so e busa wi a second one no e senti ohiani wodo ya bo mam si hiani pie no wodo di odi enkasa me Bantwa High Street praise be dalobe eho Asawase Market Santasi Runabout Unity Oil Samson Apoku Trading at Doom SG Mall Top High and a Shell Fresh 05 444 5453 05
0244453. And did you say Boris B more grilling machines akese. Oh yeah, wedding engagement outdooring and now we are party. Ofre one more 0544453 no. Omoba babe grilling chicken amana wabos wafa taster. St. Andrews SHS Seven Control say one of the best private SHS I want Ghana ha. Now bo rahonoma sukuno one more FM station great thing Kolano. Just say man Kolano realize your more talent. And never pin or body facility kohem and pan kolay dasu dining in Yanio Yadiman kolay die. A church for papa be a chomo science no name general arts course be a person it's a full senior high schooler who be adding a backo dear dance. You will be a sin for suit, you won't crime. You will near Dubiase, Dunka on offin, Mankasim, Shama, Saviajanzo, and try my computer, me to banco to baby, a fanuco, a year BC, no, what Chauji up of Frandia Brabber register from 0244 696911. 0244 696911 and a 020 789 1004 020 789 1004. I was your round chain. Eddie can you say? Money doesn't change a person. She can't send the pa. Name Subaya na ohiadia sieno ena sika yipie. Ebi mo se nya nokre. Ya bo amane ohini ni asante. But say mo join us studio quickly why? Wo wa dwenkyere ne say? Wo man the attorney say usubanya na wodi hia wunya sika no a saa na tie. Ensisa. That's only o me adwene. I don't know omunu gina he. Omu nyina ase. Sika. Ese nipa na. Sika nsesa nipa. Na mbom. Subaya na woni pamu no a ohia de asie no. Sika na ko yepie. Ese nipa no ye dwa. Saa na wodi nyini. Wo benya sika na wo yi dwa ni pie. Ba ye obi anuma na ho brase onya sika wa ho brase enti eno no be kan say. Wo man say oni sika no na wo ho brase ndada. Enti onya sika no still no na ho brase no wo ho nti ayi no me na pie yie. Amwo wonu say onya sika ni nyina opon ni sika wo ni nyina da no. Say de no wote no na nya fake. Saa no wote. Saa so no obi nso no ma na no ya fiti ani hia mu a wo de anya sika. Na wo ya na ya. Wontimi nsesa no ma ni. Enti maso obi o bia na nka wo ye hatu but sika humble no. Wo man na sika no kwa na eba ba mo ya hantan ni dwa ne ahomaso. Sika na eba ba kire wo nipa kora wonya no usu no wo ban no ntina ba ma bu wo no mo a wo ware wi a ne hia mu no wo ware we no wonya sika ene wo kire wo se wo kora na ayekoro na de no wo we no obi bo onwum bi wo se say euphoria ponsa se da ne lumba mba ko wo se kane no o wi nkusie o se de yi ene wonya nam papa so ati ase enkane no ore nkase wo ba wi kusie ya we nam papa wonya nam papa ne ejafe no obere nam papa no enkane na no mpe na no ore sanse wo ba na no wote ne ho no na ye hia nti wo ye ne se ma memfa ne saa MBS man bi saa ebi akoso eje wa kwade amene ne tie do akoso enya tenten akoso etia enso so enam se minni sika mefa de bia ne ho ofese na akoso anti ma memfa akoso asa na menni ntu anamo wonya sika ne wia ewo no obeche wo se ya wokura amporo no na yes eti sika de wo man jaye eyi nipa suban ya di de kire na etodan so a wo man aya na dane kakra ya obo amache ha yi ada bia wa ka so no awade do anya boni awade do anya boni eno sa no se boa ma hu se wanya sika no aware foforo aka no ma ne nya no nwanwa pii eyi ni suru ne ban dada eya ade a wo mu o woman hey wo say woman ya say asemu a ebusu wa akomam ne pie wa ai ya ade a wo mu o na mu ma boa sikanti wontumi nye woman ya boa sikanti aka na hye wonya sikani wi ana abehunu ba bi ode boa hema abegina nyame adwuma boa hema de wontumi nye sa woman won sini from na mu no oba kire nsa sai chick business boa hema ana boa me boa na besuso no mu we yada wo bre enkola mi ensen we de twi we de ka ena me ma small girl aba be no oba on the ongo small girl so ba be ansa no be wo no asuso no mu be afi so ara na wunya sika no ma small girl ne ma so ne boa hema nyina me de atua ne ka enti manya sika de
me kofo obi abetua ne ka ma na besuso mu a enti ba no emu ntie mu kunu no mo ne wotie no sika omunya sika mo hunu mo level me busa o hin question you say enti koku ata oye bi ade ne besi I will say I Mr. Brifa also ni adaji onimini level to ono Mr. Brifa try na Mr. Brifa try adana ohu ye na adana no be kopisi na kuta unse eya na ema no ye de ni die ma wo mu na omo ana fifi funu nani ekohu ne onsuma no me nsuma o me di obo ene ani di ama o e de asiew na wa fefi akwa akohunu a sani wa wase me adai me fun da me fun da boy your body part ya media ya hwe your body party wodoma nkoma bo ade no wo hu se ade bu ho no mu a e de se na si kire ne wo enti wo de sie ba bia aje se wo dra wo bone te se galamse no akwa akohu hwe ma ade ba bia hye hwe amana donko a ente se wo man nipa na timi ya bie so amfari o wo bie so amu akwa akohu enti die ba pa e na sombo e se oba akodonkua na wo fon keke wo se wo fon no ma fifi makwa akohunu what na fon so ne ye twen no fon so na me kofa wachi fon so na me kofa wachi na se fon no so na be me hunu de wo se wo kotie ni obi ka ena me hu se wo kunu ya ba ya bi na me hu se wo kunu fa fon so anyede anu o man na fon no so me fa de na beba dabi na wo fa so anyede na beba na wa de na o share ne de wa no kura no wa hwe na ntese fon no number na wo so na yo de no man ye nyina ye kogina so dem no ye for better for worse no na ba so o kire me sei tata na fun kuta o sei na fun kuta na fun kita me kwa na ekita me made no ne kuta be na made de fun be pede wo man bibia ni aye che o de boy hema fun ye dey me de boy hema fun ye dey e jare na titira bi de bo ama fun boy hema ko so fun de o de ye bibi ti sa na mo de ba dabi akosia wo fun no sasa me ma no fun ye dey dabi ti sa na mo de ba na dabi sa na ti dabi sa na mo de ba na se nei no amu ni sika no ye mo fun no ye betimi afa na mo se munya sika dia mo o man yes se be me nya sika na wo study we se be me ni sika ne bank account kro ti ma oba ehunu mu wo ma wonya sika wia no wo kire wo se na na wo fa me ayi me check kra wo de koye den wunya bibia bisa me ano ade no kra ampo na wunya na wo bisa no kra wo tumi kra sese de ma wo ade ria akoto wunya so ne side check won se sen fama no enti me question no me say so kokwata efa wachi kofasa kusua eti ne ma ya de ne besi wo me ni obi atia asem bia beka bia me record e je me no na ka ware do a o ma na ha si record o aboso ne ma na record oh e je no sa na me fe o aboso wa wo what the and I okay say you it is why prison wo so ba kwa he oh ma boa me ho me fa me ho adwen be fa wa se me nya adwen pa na se no boa me Momiente Dr. Mensa Utabela semi. Na quickly na ya monumi. Me say enti ohiani wodo ana ohiani ni do. Omo se hiani ntimi nya doda. Abo amane asante eboa. Wo de yentie Dr. Mensa Utabela. Everybody who is married here understands it, especially the men. You can't just go around telling your wife, sweetheart, my sugar, my honey, give her all those words and not show it. Pretty soon your wife is going to say, where is the love? Where is the love? These days, because women too can do what men do, you also don't tell your man, I love you, I love you, you know I love you. Show it. Because when you say you love somebody, man, if you tell the lady, you know I love you, sweetheart, you know I love you, babe, or whatever you call them these days, I love you. Where is the money? Love must be followed by givings. Don't just do mouth. You must show it. You know, when you are young, maybe you were young, maybe, you know, you were broke and you want the girl, then you can use words. You know, I love you, baby, and then you can walk your normal ways, and I love you. But when God blesses you, don't use words. You use money. You use money. Because you have the money.
So you come from work and you just see your wife and say, I bought this nice Louis Vuitton bag for you, and I was just thinking about you. I was just passing by the shop and I just said, let me surprise you. I'm telling you, you don't need to say I love you again. The bag has said it. Oh, I saw this nice fragrance and I bought it. Oh, I saw this nice shoe, not so my chi shoe that is always falling down. But you buy something nice. Believe you me, after you do that, the love is clear. How do we know? It's no longer speech, it's action. So there are people who say, I love God, but you look at their offering, you wonder, which God do you
ɛde na sika ntimi nyɛ akota ontini yɛse sɛbi ɛma ɛpɛ nkwasiafoɔ no saa nkwasiafoɔ no sika da no bɔtɔm tino ɔde aba bɛgye wade papa a ɔde kɔ na wote wɔnom na wo se ma pɛ nkwasiafoɔ no sɛ ɛma wode keka nkwasiasɛm nyɛ sɛ ma pɛ nkwasiafoɔ kakra da no bɔtɔm enti na ɔde aba bɛfa wakɔnɔde a wɔde kɔ no a wode te wɔnom sɛ bi kekaka nkwasiasɛm sɛ ma pɛ nkwasiafoɔ akuta woni sika woni dɔ to wadwene mu ɛma no a sɛ ne ɛnɔpa no meka yɛ no ɛma yɛ sikafoɔ aduane yɛnya sikafoɔ no mu ni na yɛsoso no a yɛni bie no yɛmfa hwɛwose na hwɛ so nam na po bro na we akuta sɛ metie yi mede na kuku abedi machi mede na akosua so mu abedi machi wo mo mpɛ me adai mini kapɛ me ntimi form nko golden tulip me ntimi form nko so mo kan jo se golden tulip akuta ogina ho no anu godi na me ka so me enko mo ruba mu obekɔ wonko wansine mu wonko me kokumi sasa aprapra wansira za akuta woni machi ko na ba ni tana akosha ba mitio eti hiani ni do wo man se wo pɛ ɔdɔ ankasa ɛwɔ ahiafoɔ ho ɛsikafoɔ de na anya do sika ne piepia yɛti kɔ wo man so wo sika na mbɛpɛ wo a anase bia wo keka me na mete ase a ɛno nkyɛ sɛ me dɔ ɛyɛ wo sika ntia wo bibia mehunu wo ho ebia babia wo tie yi mehunu sɛ me di wachi a menya fem bi wo babia anya hwekora wo tena afidie so abɛbɔ me din wo man hene wife ni oni edma to afidie so na me bright wo man so wo sɛ ne sitie no enji so wo ba pesikani a ɛnya sɛ wodɔ ɛna wode kɔ ɛyɛ sika anane bibia wo nti ɛna wo ba bɛpɛ na sɛ wo ba a obete ne ho ne nase no ne bema wo se bema no sabi woni bi nanso so no kakra yewe a obetimi ne natena no wo ma wona wo ho odo no wankasa se woni bi kura no mu buada wo nte wo montam wasem so mu nyom ban champesi wo modi wo made wo munya bode wo modi wo made no ma wo hu so obi wo ho no mu ane primary friend up to now da so ne wo ho ye ne a ba stage bi e bedru bia ne nipa ye fa no ye ne ana atam se ye kobres enti na be ka kire ma ne se nipa bi ye kobra no ma me nyom no obo ma wa mo no kwa obo ma ye ma emema biru ye kobra na wo senka sa na obo no say ya mema no ya ne won motie no wo munya sika wo mu ye kobres wo ma ye serious o se nipa wo ne tie no odo okoso no obenya sika no obekire wo sa afeidie wonya sika nti no na nkanya sa oba we kura no wo pe no se nipa no wo ye kobra me se wo pe se ohun real lava wo ma ye nuan ma hiafo ye nchen ne wo bema oniska ana oba kra bia se wo krokro ma hunu say yes me kunu krokro me wo jeje wo so no okoba so otime pem wo sika fo nkra no ma de ne mu agogo diabetes ni ade nko a na ho mafu wo ma wo kwotena se no wonno mu a wo mu nyina fu ado abati ehia fo 6 packs wo ma ye wo bi enti ade no be se wono mu 6 packs na be dia da wo sen ade no so a so 6 packs na be dia da kosia woni hu say oba a wo kosika ni wo ba oba hia ni wo bere ade wo ba ko wo ma wonti bi da so oba ne oniska oni do wo ma oniska woni do eye sika na efrefre oba ne ma wo enye do mesi woro pa bi etu mu ni sika What one my yarn say what yes ohiani wodo wo so ohiani ni do eno ni asem no odo kakra sika kakra nya wona mo kai ohiani wodo ena akosia peso ohiani ni do no aka dia ba besu ohiani wodo pa ohiani wo mai so ohiani so mu so okrokro wo a e wona hu say yes odo niye se wo interior krokro so mu interior krokro wakoto interior enti na sika fo dan nyina wo ba wo jana bo no so no wo hunu so wo no so ne de o bi sika enti wo mo ba hia ni be ayi no your friend say shawarma dabi ba ku yi ayi pizza Singapore de Italiano Singapore noodles makoto Singapore noodles dia brewa wo senchiwe obi akoto nti dia brewa enewu spices nwa ba o ma hia ni no wo bon kwa piapia wo bon kwa piapia wotena ho na wudi enka ne nanano no ma ware me hwepa wo ma wode ta wo si wo nchen eno kro na sika ni wo no wo jeje wo so ma wo say yes say so hia ni wo do akuta o ahia wo nti na wo kan kwa piapia sam on kwa da chi golden tulip on kwan ye da that thing S5
spices that's it that's a phone quite wa ma mo de na spices and the spices me so de ya sika fo no pa akota woni ska na Saturday ya de washing no me don't go shopping o say woni ska na to no be keka Saturday yen sinema me don't go shopping me don't go drama ni pa bi e ko bra nyom no mo mame a ni pa bi e ko bra we ni pa no e bi e ko bra. I was say udanedi. What I was say odo ye odo kire. Very good. Na da koso ye kana ho se musika ya ba ma. Ka o ma se be muso me hia fo kumasi an ka meti ma che bia 100 million ma hia fo kumasi a enu chane pia ware yagu. Se no na kire so mo ye kobrese no. Debio. Eje ye fake aware no mo ti ase. Oh, Mr. Sen ka me che 100 million to escam. Obi oso odo na ye pa muso mutu hia mu no. Ka me che 100 million money asabusuan be ya be 1000. Enu chira samre ya bo ama. Awani nyina be gu. No go ware. Me ma ba ko sasa. O wa ko se awunim. Se uche se sika we. Obo asabi onya bi a be 1000 cedis krada. No onya 100 million ama abusuan bi nim. Be man gi sika e bi a o mo ba 1000 cedis krada. Sika no wani o. Opege. Akopege. Afede say no for baby pa no go we na kira kwan. So etino odo ene sika nenam. Ahudie ahuniema bi because untimi fo anu ko say na odi fo na papa ne kan. Untimi fo anu ka say me do na me no hear. but what tell asem no say it can happen say maybe you are broke. But so when you scar make it expressive. It doesn't mean say when you are broke you can't express your love. Express. And officer giving somebody even attention. Yeah, officer nyodo. Akotani de dia na mo bi attention. Me ko send pa no. Unisika. Kotana nche ne bonko obi de Land Cruiser be fa no. Ade na man attention wo Land Cruiser no de nenam. Ayi eja so na kan globe trotting. Unisika wo say eja de papa. Akotam de ne ko Bahamas. Me de ne ko Dubai. Me de ne ko China. Wo say wo de okotana nche na bonko mo. Okotre duase. And how go bonkomo? Me didn't tell you premu bonkomo. I don't know chese odo. Enti na ma Jeffrey won sam no ni do. Okay. Enti o mai. Wo yeni o oda sebe I see mum. Mo emumu si jama no. Wo si emum si jama. Pepepe. Wo nyan ka be yo. Ba na me se wo ntimi nyenti no. Obi ehu odo na wo no. What you say? Because Oma. Okay, Asante. So obi huna no chese wo na wo me no to unhuna na. Oh my. Enti e de odo no no. Say, on say Yesu do here no. O ye dey ofri na hi ofri soro. To say Onyankopon do wiase. O de ne doba mai. Giving. God is giving. Oh my Yesu ba obechi sika. Wan che sika. Esu no ba. There's not like God dey kwato ho. That is so here ni so between the kwato ama ne. Nyankopon do ye no omaye bibi me bo. Se ne Nyankopon do wiase ni e. Ano de ne doba ma yen. Eji wo so do akosua ne de na ade ma no. Me soa banche. Wo be soa yi. Na ma soa mekini. Ye nyina ye kwa afuo mu ani atwitwa ne de abafie ni abedi. Banche. Ye akoda kom. Bidie na abesoa. Bidie. Fanoche. Bidie na abesoa. PR human resource for omo de agirem ho. Eno say catch omo uni scan ni do. Mo uni scan ni do. Wow. E ko bre so wi ase pa. Debio. Akosia. Wo mai ko bre so wi ase. Onye ni ka wo say.
Hado. Onyanko be hado no say. Ohia nintam. Hado say onyanko be. Wonya. O say salum anyo ba ko say ohia nti na hu na kono dia no. Yes, onya dia to nchen. Oh, but obi akosu ya na make no. Wo woni kwaku atamuti. So ade be chine so kwaku atakofo afọ wachi a. Meba. Na me kwaku atakofo machi na wusu. Ade be chi akosu ya di asem. Ode mpanifo be pacho we akosia ola krusani akosia de ani ni akosia mesi wo hwe agbemia no mincho no na no se me sheda trick ni bisa no sa se papa na okura wo de kan okura menya ohwe wunya be wa ase wo se o mikura menya me ensam se krache siwa wunya me kala se siwa hello hello nana mine ma wo se mu ye debate wo office opa serious Omanhene uniska oni odo enka luba ko ma phone ma radio no confirm kakra me kada dulumba enko bi disika je ne do Teresa bebre se siko enem Ghana we Omanhene ya so yesu afani e be chi kada se contemporary Debbie ye be go di Philip ni go di bi ya bro to niska ohia ni do hello mine eno to ohia ni do oh yeah na do no Omanhene be ji ya do be ko na rusu oh yeah ni be afi na ye ko say David Omanhene David no nya ohia ni do onido na me ni wachi e da fa ma fi na be ko anfa say the weekend Saturday this year tin me ko see dem ma wa hefa baby ye ko di breakfast ana shop de anya shefa kom na mo kra na me hwe ni su ade afi ni e be se dem ma o dead ene me bi eno bye bye efie nkwan ni abonten de na ede efie de ben kwan akota ebunu ni ade ni fie nkwan sika de ni efie nkwan na san kwan no mo ye nunguram nkwan no mo ye ni godi chidi no mo ye nunguram akota ni fie nkwan san kwan na o mo ye ni godi chidi no akota o mo ye nunguram san kwan no mo ye ni ade ko wa reality ohia ni kasa odobi a upa se wada je kwa nanti fo da sante kwa no ho ye nwanwa akosi eno kwa na make a chono he akosi opa na ha kwa bia kwa se wada mpo sa uwia na wo se me pa cho bye bye me ba na ono be fo esi eno na kire wodo no wode wodo se metumi anantia wa ba be se wonantie eno kire se ma so wodo kan de akota sa nantie na wonantie uduru ho ubeduru ho no omoto mu kankan na nya so ukra ofirukra me chika mu no a efire ole je do ba ka o va nya he o be sam nanko o mo se kwa mo se mpo wo su se mnibi no so ya ba na me da kwasia na me da kwasia abaka se mensi obi krache esi abio ade se hu we de o enso ye ni do woye ni dia akota be de wanya do odo ye grati jan woye ni dia be de wanya do pa ma me minutes me ba se sia It's a brand new match today. They live in concert together with Nana Champon, Familia, and Amrato.
bicycle sen kwandia sese ho se wo de wo ba no beba wanyini fie bebre bicycle se di wunya wo chiampo ka ho fo ani kire new Apatrapa new site Apatrapa junction ebe ho no mama ya be hwe sonko ya de bi say hepatitis diabetes malaria bacterial infection menstrual disorders epilepsy ya twere anasa etwo when nyina no mama ya be odi nyankopon adom odi adom no tumi ene haba no ebe kan friend was 0243 345392 0243 345392 Afa new Z natural mineral water and one so be black mark company one so no when it comes to quality and pure trademark there a new Z natural mineral water be black man edi burukutuba Ghana hanomo man nipa nyina age tu mu omo de fa fidi papa mu fansuo no wa sase ase de fa fidie mu na wo soso no ma otum se wa normal de ai me kan fo ma o se wo ko akoto pono ana wo de enema nsuo ko kire wa yi ase wa wo ko akoware nsuo ade be ka ho ne enema nyina no wo hwe package ni kura wa be dia dance se eye bian pa me kan fo the new Z natural mineral water at the amount Odiane se obeko Breman West Brukutu Junction Chrono Main Road anase nkran Atomic Ashoma Kwanso Sunyane so Matt Roberts 0208 183018 0208 183018 and 0244 620294 0244 620294 Tony Sack Electronics TVs aye property fridges air property, freezers, property, air conditioners, washing machines, gas cookers, microwave, rice cookers, blenders, kettles, home theaters. Say about property electronics here. Look no further. A Tony Sack Electronics, Womo, and a sole agents. Omototonia man out out him say what are the panso. Sunyani, Cocoboard runabout, Yene, Oi, terminal didn't share anymore. Saran so. And I could PM over Kumasi. I am Yenusia. New Malcolm, traffic lights, Nasi Hornomano, pick and pay, Cheho, over who said, Pania, PM Kaka, or Tramoni showroom. Sounds so, and I was limited to Susania Triangle, no, you didn't share anymore. 050 309 0500309 Promotion Nigu so Tadia 10 to 50% discount. Now we're dinner when I was no can't wait. Neko Jodi and Bibian Koso. Or 40 me, Bronya Bedu say I yet to ye and to say it. Mammy be one cabian shape, Nukuna Jan Hoko, on any Madi Ombe die, a boa crana, and tomorrow be fra Bronya I think. Sompa, I said ye, yes, she said, say, yes, I did be a munina, Obekaya ho, and yeah. Young Kwani bet me aye. Obo will seek 100 Ghana, the other top. Udi 50 Ghana, 20 Ghana, 10 Ghana, 10 cities, 5 cities. Who the other better about Coma, Mamma, Udu Kota Coma, Sai we see an edge and Kana, Uni Eja, won't to me any demand a home tono. And until the air catcher will say, Sambre Yano, the kind of home. Foul phone is here. Na echo or phone so, but 0598 559 802. Let's send the BB Kakrabra. So bet mama 1,000 Ghana, 100 million cry better was 20 million better was Ninja says, how do we know some part of the Yabon Paya Guso? Yasro trade upon say, who is Kano walk Casa Gusuno? Now I come as well, dear, so a bem. And on that channel, and Mona Wode Bano, and one Sadi, Gesia, and quality size books, and a pen. Any and tomanum ne sadia mana wakani nyina abomuno ene ntade na wo de ba de koma wo mama di bronya no na asafra de opa ye funa wo ba de ne djuma seye de ne niema bi nkoye no so pa che de ebe di sa kagiramu no e de amount fresh 0598 eno ye number wo be send the momo edi ne be blessed foster na tara one media on from kra eno ano sa amadi we mu mienu bia emmoso sa twen not just say we I am from so 0598 559802 0598 559802 Ashford Brasha and then one and Busiani you know Ashford Prince Ma and Mema
nkwalanketua Ashford Princess Mama Ashford Evidence Galaxy Executive and a Friendly ni nyina Bristol's near kama they are no din they mre ukwa de ope bia no wotimi ebusa near the Afri Fresh toothpaste aba wonya Afri Fresh toothpaste abetima kasampa watwetwere wo sen etwu katrema so eyinka free ho na the be all gum bleeding no I recommend Afri Fresh toothpaste aye herbal no e the amount open those support to afre 053 5452263 05354522263 Okwa Sogolin also Linda retail no per back so Benyabi Yanka very good morning Emma Fibo Ventures Penny Mr. Boakye na Yachana Anope 21st clinic and it's a full clinic a modern day clinic 21st century clinic you said our massage machines your machine treatment I do befem your laboratory and scan services ahodo ayeye etu ba anya obeka say wo to asetwen ana say wo night me titriti wo honoma utidwa saa wanya stroke ana say wanya diabetes doctor diagnose say diabetic ana say pressure ana honam yo boho utidwa wanya malaria saa ya de fruit so bepem na ase no oba ye do fam fidie mu nyina na etima ka say abibidro we ne de kawa enema nyina be koyie enu nti na me come for 21st clinic the amount but we are expert in sciatica so kopiem ewo Kumasi ehwa oversea junction Alpha Radio ye ben pa Council Quarters called junction wo Boase Dome Market ye wo ho ye wo Sunya ye wo Nkranza ene ye wo Tachiman Freya 0249 311311 0249 311311 and 0540 311311 Lawson Herbal Center ye di nomiensa Lawson Herbal Mixture, Lawson Law Care Mixture, and a Lawson Delay Mind Capsules. Delay no my bema out to me check and sana. What's my day? What's my jemu? Ubuan ma koya no a j premature ejaculation the na law care no so see and my immune system here coming to bar and the bema no ma utim say why ya kono. Herbal Mixture no say they send your unim some malaria typhoid no sa how ni na no na ni na so chiano a what's san samrane Lawson Herbal Center na Virgin Doctor Wachuska Debbie na me microphone me do no e kwasi akika etri ma wo che Debbie o che no ko ye che na Ochen wo Aliti Fred Lawson Herbal Center 0242 133577 0242 133577 and 0248 619 999 0248 619 999 afetie me weekendi a year of fear one tomizo anko ye wedding engagement outdoor in our home ye want mixed fruit and ye want mango na ye promotion so say cast in them chroma which ye na utobia kama ai ya to apeti Ghana have a beer this drink is very good very nutritious and everything in it tells you say you've taken a good drink 5G ye want ginseng a found one clear system no sounds so and edi juma so a sa juma no say e ma ho ye den e ma energy ma otimi adwuma green tea no so ma so te ye wo grape e relax your body no grapefruit and a guarana ni nyina ye adwuma so kroko but what they say KF Kunjun Enterprise no hotel swame ye wo ni nche ya no obehu no kwaku achi company wo koforidua na Sachi Enterprise wasafo abinchi opposite VIP car park PNC Anomani Taxi Station Charity Hospital Junction Mama Esther Alcom Ventures after University Boakye and be kind so Abawa Post Office Anomani Manager Daniel 21st Clinic and Helbasi Freya 0246 270221 0246 270221 na bibia adadi enwa enono okay mayamra monchen na also so bra homa so mesraw my TV and answer radio no volume no anchor form the number is 0551 931931 ya din komo bebre enti ampase ohiani ni do
na ye no kran so se sika se nipa na mbom suban ya woni pa ni mu na ohia de asia sika na be yi apie 0548931931 ya na ka bibi akota wa unua obo Switzerland aha obo o se niema one me ya adwene ye se osi so na no obo bra no ewura bi ogeji ne pa na chese na ni gi ne ho o pewura ne se rane ka che ne se ne maame aka che ne se omufre busua kurum ntomo ware a enye ye omo twempre enye ye ena wo kwa abruche na onya sika no ewura ne frefre ne se onye hwe one ne ngo ba ko pe one ne ngo ba ko po bia no pe no o si omufre busua kurum no o ye so ba no se o enye hwe wo onye hwe omo ngo ba ko pe onye fucking hello, good morning. Bebacha wani. Ano federal Asuje council. The fed mama lende kwano usisechira. Mama tio ana usisechira kawasem. Omanhene. Yes. Umoni azumanya da dia ne be na MPP ni endi. Anu na me ni tie kakraba. Sa ye bisu asemo. Obe bia person ne papa awari oso pa awari pa. Opa awari pa na tie ni sei. Ope dema owo sika. No awari no. Ena owu ye ni awaji sika ni mpra brada. Yani awaji sika ni brada. What is can brada mai no vida. Yeah, that was such a fosia. Hello, good morning. Hello, good morning. Hello. 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 Okay. Mr. Yadu just wa check aka. Hello, good morning. Yes, sir. What channel pay? Yeah, Joso. I will be beneath me. Espresso Nambutua. We need me to pay. Me that pa. Now, Omanhene, wanna say we need do. And then you will be maybe there be a not copying. So, don't you will be? You will be maybe there be a not copying. Oh, now no, we are the car game day. I don't get. What the car? We are going to get through a non car. The non car one. You get Alia. Say, you get Alia. Hello, good morning. Good morning. Hello. Yes, sir. Boss. My interview. Let the woman say, "Oh my, Sikanido. Sikne, and yet, with Scana, is your only door. Oh my, make my cat say, Sika, probably, but one more, or my wallet. Or look on one because of Sika, but for him, a passing calling, fucking guy calling, Jenny million, so I can't say. It's Sikanido. So be a day. We say, as put himself, or you one more, or is Sikani, or Bawari. Bawari, all right. But who come not on the Sikani no done. But for here, the day, don't be at Sanam or Buna manipulate the Sikani or forget you. Come on, Sakorino. I can't say. Okay. Hello, good morning. Good morning, man. Pacho me into na e man way I enter monkai. My into kasa. Oh my, you need to kind of oh here ni bia the water. Here ni bia day. Oh here ni bia the dog. Here ni bia ni do. Oh ba at that moment you open no ana obefa na sa. Na onisika. E hona obefa kwetwe because any ama be bra wuti fia all ya man $1 million man a car na man dan and you know do how it okay you know who is the for the crowd do actually here for Sika for doctor here for hello good morning Morning. Why nie I'm pastor Jai so Aisha me enti wa no pay Omanhene Yaw American menene na de onye ni wodo enka onye ni sikani bi kai be no ho as onye ni enso onye obi ma na ka ne pa obu wa u sikani ti odi wa ti o kan sa ke beja ho do here ni wodo ho onye ni wodo pa okay hello good morning. Good morning. Na pomu say. Oh yeah pa mo so e. Nyanko pa do so. Enti wa no pay.
And I'll say you. We hear you. So here need do. I didn't know Casa. Let me know baby never. Let me know baby. Huh? Nah. You call baby. Nah. Adam for you. And now, or would you come? And man, and I'm from now, Berman and school. This school level, you know, one of our dinner. It's some of Banco. Emma for flower, and kind of for course. If she am a junior, yeah, Obani after that, Madame Chairman. Okay, as we'll be again. Hello, good morning. Hello, good morning. Pacho Yentio, why do you casa free? The friend Imam Catafri Berman. My Intio no payma. Imam Cathy was on Obama Cathy, Yan was on. Oyani ni do. Cry. Cry. Me name girlfriend, yet the only didn't come. Yeah, no man, I know so I'm the idea, fanboy dear, me find you now. Bema de won't, and just a crying out with Scatron Bobby, the whole money yard. Go was going. Now, I'm smoothness level. Also, fanboy, Jeffy. Now, fanboy, no baby. Says back one day. Hello, good morning. Hello. Yes, sir. Why you? Within there being for watching. Okay, my intio, when I'll chat to a wine, your birthday's beer. Omanhene Yaw. Omanhene Yaw. Omanhene Yaw. It says Kafubi now, Omanhene. If you woman here, more than who you hear, a pretty we answer, but you more dear, excess music. So, Omanhene Yaw. Okay, was here the one in here. Okay, let's do the birthdays here, sponsored by Property Electronics. Glorious birthday to Opoku Wari, aka Astonic of Aguna, from Keche of Sompa TV. Honorable Enoch Jam North, parliamentary candidate aspirant, MPP. We queer PCS Abedi Akona di we eba. Our princess Unisopoku Amankwa, from your brothers Anej and Anasafu Kantanka. Chief Superintendent Opoku Kodia Gordon, Asante Regional Commander in charge of operations. Today is your birthday from the Kuratic. Hey. From Adea Akye family. Hey. Yeah, Montroni ye. Krotia. Oh. From Krotia Adea family of Agogwa Sante Achim. Kwadwa Mankwa Foxy of Ash FM. Today is your birthday. Nalaya Boamana Diwe Ebrewo. Reverend Acosta Inti, head pastor of the Church of Resurrection Grace International, trader, and the sector accountant of Yaz Kumasi. Hey, Sofu, Yamautin Kawai. Rich love Amwakwa from your mom, Sofu Mame Margaret, and your dad, Pastor Gabriel Yebua, and also Yawawota. Yademo ebesi hanomo. Mejidi say yadin command a Friday morning. We try as much as you can to make your day. Enjoy the weekend and stay blessed. Until you hear from us again, have a wonderful weekend and stay blessed. It is time for full time, and the man sitting on the seat is the Luther King of breaking it down. No one checking it down. No one multiply. No one divide it. No one kenning in our boom. Na akabo maya bako ni atuni din full time. Friday edition. Stay with them.